kami na po kita nabayag launayan iti di tayo nagsasango kita amuyo detoy iti maikadwa nga payout iti tupad the Department of Labor and Employment kaste ugali ito'y Diputado Segundo Distrito no agsursurak iti Segunda Distrito apo San Nicolas latat umuna apo kita siyempre taga San Nicolas tayo di ba dito apo ket itangal daw at sa kasod 20 nga benepisyaryo umawat agawat ti 120 minimum wage is 435 amuyo tay minimum wage kita balbaliw jay Metro Manila nangat nga to tay minimum wage adamet dagiti nababbaba ngem ditoy Ilocos region na po depende ngamin iti cost of living kita isuda ta compute kita ngem 435 kita may mayat metay 435 ngem 350 di ba oh sige kita nagubra kay met lang nagkapsot tay uli bali 120 beneficiaries 435 4,350 per day, 522,000 pesos po iti bunong tayo. Itangal daw dito ilit sa Nicolas para iti second batch, iti tupad, kay sapay la kumada. Ito apo kit makatulong iti inal daw iti panagbiyag tayo, iti karit, iti inal daw iti biyag tayo, iti sapay la kumakita. Dito apo kit makatulong kay deta karit. Pangsango tayo, dito karit nga iti lubong. Ito'y sanlaing, ito'y ilis sa Nicolas, hindi kadi iti entero nga pagilian tayo. Kaya titata na kita, deto'y, unayin nyo muna, pailang te, pamilya ayo Nagitipada ka, mahilig te tiki-tiki kita, di kay unay. Wala masyadong red horse Ano muna, pamilya muna, no adamabati, detan, ited tayo. Iti agas ti bannog kunada nga ron. Okay? Tatana kita again, Ma'am Janeline, iti Department of Labor and Employment. Thank you again. Malmalim tayo manen. Aginggan at Webes. Ito panagsursur tayo. Iti Segunda Distrito. Kita again, mamiss ko kay amin. Da kay nga kailyak. Kat just unay tagina. Kada kay amin. I love you. Kuna na nga ro dito. I love you 3 times a day. Kuna na. Thank you and good morning.